Inkuru iteye ubwoba cyane ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump ugiye kuyobora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, ubwo kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye abakozi ndetse n'abanyeshuri kwihuta bakaza mbere y'uko Trump arahira. Nk'uko byavuzwe y'uko Trump azarahira ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere Mutarama mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Ubwo inyandiko yanditswe ku wa kane ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo amashuri makuru ndetse na za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo kwandika abanyeshuri n'abakozi bazo bo mu mahanga abagira inama yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko perezida watowe Donald Trump yatangira imirimo ye yo mu kwezi kwa mbere, kubera impungenge ya politike igendanye ku binjira ndetse n'abasohoka uyu mugabane wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyeshuri ndetse n'abanyamahanga bari muri Amerika nabo bafite impungenge nyinshi y'uko bishoboka